Garbia khaita khai kang thim lasi khai ki prang dun kinang sot pura khai aparman kabor I ponajok adon dampen kang thur ponabang phu Reverend Harsing Ingti bang so pirthi pen chio tangdo alangli innu da khai aphan kaching hon pikabang phu do Reverend Harsing Ingti Kardom dengtha o karbian bang so lunjir laki lun jong kalisi isi khai reng nangji puaning ki matha lapen karbia khai do anaphan kang thur pon lapen khai ki reng ji aphan mati khai pharman klem pon do nang pura karbia khai ki do anaphan ning si pet do thak lunang pura kachuning ria lunjir Pinyar ni Karbi Youth Festival ahut punoi Jonel Karbi Youth Festival ahut punoi Kardom dengtha o karbi an pwalunjir lun dera phi ansi sai amodo an sedami kipang cheng pon Reverend Harsing Ingti alangli Howrah Ghat ahawar monti mongarong along si amahang kithek alangli mahang kithek arni tapen aningkan klarda gawi sedami pharo krisir kepra pli kep malom tahai Karbia khai tu mithanga pindeng sumpot kaching thang ji aphan anta kathirak mithanga luna lamaki aphiong nangwir onglo laso ki thek long pen Harsing Ingti aning penang an ki duk chi paklang si mithang council chilong de raphi anta council amahang ki theka pora huda bangki khaya kapre kalun si kilun apora hutsi Reverend Harsing Ingti bangki bangso kardom dengtha alunjir tokponlo just do thang nang po school unda po ja le har to 4 5 6 holo ke even pada el hol hadi engke hala so ho ni ke ton pet to nang king nang ting thang hai thera ku ti to kan mi ti lo kan ning oi ti lo hala di ki so lo thoi so to nang thang the ta khang jang to ton kok to kong ta la ma pi so no so amena ni jara ne phanda nang ke ke nang lasit pu le enoi amen bi noi pu ke Karbia amen ke thrak thudu kan lo mi ne man ne ko ke de Tapi semuanya tu mungkin bang, oh ni pun lacit, semuanya manik tahu sondro tu macam mana. Lah ni kadang tu pensi kali biar ke yang tipu yang tu raya posi. Dah drama dah keren bola so lun non lagar don deng thap lun ta la youth festival phang sini lik lun tang lun lo. Nona bangki KCS a team lunjir nang mandet lo. Reverend Karlitang Harsing Ingti alang likitok kicheng alun laki so karbiang long risonim so abangphu kaike nitum ningarong nitum chelangsi jaji towar kimi karbia khai ingthurji alang lining chi hai un e pensi bang solunjir tokpon lun pon Dah ko bang so karbi ang long risonim so abangphu kaike nitum seng aro Nitum celang si jaji towar kimi karbi akheng turji Aku dam tang suri alam Pini nitum peklang je Thong pang cheng akam pi Kai kene tung seng chi bi Sem son khol seng akam pi Pa pleng ji o ve kimi Apa dia? Do ko kili Thorong be avi Reverend Karlitang Harsing Ingti alangli Bachelor of Divinity mate BD Kicharli tang det pen kidam tang pharukrisir kepra trokner kepra isi aningkan Howrah Ghat ahawara long pen Christian adhorom ki kroi chengabang phulo anchot kalisi Karbi Bible Greek alam pen Karbi alam ke lar mate translation asaya mu ki klemabang phulo Miligari ada ke ni kala hatot ke BD dun bang dalo lama si Nilai BD tang det 1981 ni ke Howrah Ghat ni si past Christian cheng lo Lại bộ sinh niệm thắng này thành việc này Học sư vang là mà rong được có là mà này thì Đứa non thì là có một cái mong bộ độ Thế năng phân xí lông bằng một nét vang năng cứ đi Thì tổng này đi phụ Thì ta vào nó mang ra lòng thì đôi anh kê sân ta là thì Này phân nó năng cái bài bếp chân sân nó bộ bài bếp chân sân mang ở đây lo
pandang pun dah silong dah. Kupur lah, nega rong doi rong senang dim mong lah. Nedang doi jing dah dan tu ni kudi koi krek. Lah ke mamli melalang balik kodang wang bom nang. Nang silong tu nang itu dah. Tam niท่านมาที่แล้วกับพี่ดุนจะเลิกมันนั้นมันเดินลงดูสมมติลงปีถึงให้ถึงมันดักสิตกอกจะไปเดินเป็นสังกุยแล้ว Pon tak pinyar ni alang libang so pirthe kachi otekang bu papangki khaya phan thedung akana hok nang mandet lo. Reverend Karlitang Harsing ti ason son khai kereng ja phan amithang sorkar along woreng ka choklem bom abang phusitami khai ajoini chi obupsi karbia khai alun tomo reinang jipu kachi song dut abang phu plote Reverend Karlitang Harsing ti ta inuto. Lasi pinyar ni alang dilong kecharli dunang ji dopek lang puwoy phit sitami pinyar ni bang so pirthe pen chi obupsi kai ki aphan sang tet chu endam joilo alang li pirthe kahache kachi otekang ahut arta ning controkner kep so se an pleng lo lapen alang li kachi pamotekang laki achor asopo lapen monduli pen danglok don arab do anaphan kai ki aphan chi otekang lo News report KTV News